بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لبيتي عزت يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تزكية مي نموغا جندوه دارستكوغي هره ميادو حقيقتوغا شيخ مصطفى مي داروس كوريا جندوان وجهفاوي එහෙනම සල්ගොන් මේ අතොළු බ්‍රොඤ්ඤ කුරා මි දතුරුගා දරශුගා නමාද වගුතා දිමාවි මලුන් නමාද කොල්ලාගෙන් දියුම බඩු කොල්ලි තනාහි මිස්කිතා අලුන් මෙන්න මි ෆද ෆුර්සත ලිබුනීම අලුන් හිතන් එරිහම ෆුර්සතක බේණුන් කොල්ලානේ මේ තිබේ ෆුලුන්න අම කොමස් හේ බහෙ හිසා කොල්ලුමුග අද ලොබ්වෙති අඛුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබ ශක්කනේ ගොතු ගල්ගොන් මෙන්න أقول من حياتك أقول منا الله دبّا تفاتك كي نصيبا تفاتك كي فرصة هو تريجا هيمنة إم مهمو فرصة فهديها جدوستا أقول منا بدل فمني الله سبحانه وتعالى رحمته هذه جيم مهم دوستا إذا شكرنا أقول من ترين كم ميه كي بس كامياب هودم بينهم واميه अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रब्बनी रमज़ान महुगे दुवस्तंग एमिह का बदल उमफ़ होगा ए दुवस्तक को बेणु हेगो तुगा नुहिपी ए न महरूम वेगिन गोसिकम गवाने में ये हकीकत को महरूम वेगिन दामी है मेरे दुनिया का खैर मुस्लिमुन ने बेलिकम का भी नमें स्लुबती अखुं एमिहुं एम्मे बड़ा बला कम कि हम कामयाब मीह कब्बो देख एमिहुं कामयाब ईमान कुरा अगवे तफात विदान एमिहुं कामयाब मान कुरुमुगा එමිහුන් මාන කුරණි ඒ දුනිය මතිය ගෙමිහුන්න මුදලා අරාමා උෆලා ලස්සත් එමිහුන් බේනුම් වා මානතක ගබේනු බගුත්තකලිබු මුදා ખાસක තනවස් දිරියොළු මෙන් ගෙබාමිහුන් ලිබිගෙන් දියෝ එමිහුන්ගේ තරේ මීහක ඒනගේ ගෝල්ලකි කොබාතෝ බුණිෆිකම ගවානම ගින මීහුන්ගේ ගෝල්ලකන් එමිහුන් බුණානි තිබන්න මෙන් බේනවනි බිලියනර් කවාෂ් මිලියනර් කවාෂ් එනමස් ගෛරු මුස්ලිමුන් एगोतक एबामी होंगे कामयाब एबामी होंगे तेरे के मान कुरी कम गावी न मेस अगर मैं मुस्लिम होंगे कामयाब की अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तो कुरान होगा वही कुरब्बाफा एवा कामयाब फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ नरक नुवदेवी नुवत नरक सलाम वे स्वर्गे में वदेवी नरक सलाम वो मफ़होगा ये शक्कन ए नरक के मतीगे एलिफावा लेविफावा सिरातु मगु हुरस कुरुमुगा एबुरमुन सेबुरमुन फदकोतक कमगावी नमवेसेना इतनु सलाम विज्ज कमगवा नम अल्लाह वही कुरब्बा फनी फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत देंगे मीहा स्वर्ग वद्दे विज्ज कमगवा न वेद्दे विज्ज कमगवा न मीहा कामयाब विज्ज ए मीहा कामयाब विज्ज ए अळुन में मुस्लिमुन कामयाब मान कुरागोतकी इस्लाम दीन को इस्लाम अकीदा कामयाब की हकीकत का आखिरत का कामयाब एमिमा ए कामयाब हकीकत का होद मट्ट काल में मसे के कुरा हिंदुगा रमज़ान महगल में बेणु की वैसे ए हिम्मे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रलियल्लाहु अन्हा एकमना लैलतुल क़द्र विलेरे बदल वज्जकम गवानम कुरब्बम वी खुन दुआ तो इसम एकमना दस को दे दुआ गुस्मने अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या अल्लाह बिलाही अफो कुरव्व लोबोडगन्वा इलाह मेलागे फाफ तफुस्सवा देबात अल्लाह सुब्हानहु व तआला कदरतु फाफ फुस्समा रहमत लिबिगे नूनी हमें गिरम वैसे बिस्मिह का कामयाब हमें नुदेवेन देन अरुमें बलाला फिकम गवाना वलबेति अखुं कामयाब मान कुरुम ग तफात विकम गाबीना मेस कामयाब ए होदन इबामी कुरा मसक्कत एग्गे फमिवानी खैर मुस्लिम के साथ मुस्लिम एमिहुं कामयाब मान कुरुंगे एमिहुं होदम बेणवा कामयाब की तफात कामयाब कम गविन में एमिहुं हम एकने बेणवनी वक्ती कामयाब दुनियावी कामयाब अरुण मुस्लिमुं के हकीकी अमाज़की अरुण बेणवा कामयाब की आखिरत का कामयाब ए नमेस मियद दुनिया मथी का हकीकत का एमिहुं मान कुरागत का कामयाब व्यफारी वेरिन कामयाब एकी मी बड़ते यफारित हुए सीओइंग विफद मिसमी हूँ
emihun kaamiyab libifawa gotuge wahaka dakka hinduga emihunge experience emihun hissa qura hinduga aw menna fennani lobweti ahun islam dinuga angwafawa kantattan alifun ya islam dinuga angwafawa usul taka eggota adi emihun islam din gabol nugure kam gawina mes islam dinuga kaamiyab hoduman angwaf masake qura miyako masake qur'an usulum emihun masake qura tan fennani adi emihun ge wahagatakun egeni hagigatuga kaamiyabu hodam beenumwa miha nasib weriyakam beenumwa miha emihan oti emihage attitude badalu kurunka emihage uluma gulum badalu kurunka ehme emihun emme furtames kaamiyabu gahuli weriyakam womattaga emihun mibunani mihar emihunge terega mifada wahagata huma dekkeve emihunge terega fottaves mi managa mi gota liefave 5 am club kiyawa fote tigre bay befulun adwasawan bay zuwan befulu fetta kiwa befulu mi usuluga emihun buna gotum vejjiya kaamiyabu yafari veriye kaamiyabu ofihegge is veriye kaamiyabu komme daira kuliwaruga kam gavina mes sadi enon ehen ijtimai daira kam gavina mes e daira ge kaamiyabu hoda beenwa mi kam gawana komme daira emme furtama kam koran jekabaki fatiha helume emihun bunani ehem wegen hagigatuga algun menne fene algun men hama mi rajya bay mi videsi principal ngotuga adayenna headmaster ngotuga adayenna befun wes emihun wes hama tigiteren bay befun mikan kan hissa kore fan hama yegen salgona miwani mikan ihsas kore fais algun men miwani kan fahaga kore fa algun men rashuga uludu videsi teacher hama yegen wes ena hela hama fatiha ene ki christian enne mes ena fatiha helangena namaz kurani kinu enne mes ena e fatiha helani hama emihun e mana kura gotun kaamiyab hodam beenumwa mihek wejjiya awahan helanje almenge deenuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam almen angwa devwa fawani burika fi ummati fi bukuriha mi ummatuga barakal lebigem ve hedunu kolu Ramadan moga mi wah kaun mi dakka sawa ki Ramadan ma sawu men mikan kan fasihange ba kurebe hama yaginum be sama huriha be fulunne ki Ramadan moga fatis namadu jamaatu ga malgun qabul kuradi kurabane be fulunne adi misale ga jamaatu ga keti kam ga jamaatu misale kan hama nudewunu kam ga wi name swaharek ga hele unu go las kam ehne me sama wagutu ga namadu e wagutu ga iru erubuga kurin kurabba be fulunne hama gina be fulunne hama huriha be fulunne ehwejji kam gawana milibeni 30 duwas alonne da baki me duwasta param madu kam gawena specific as miha hisaban ayarwe sama baki usule gabatin algon men amal ta algon men bahatta famiwan ehmi algon men attitude algon men suluk algon men usul badal kurma miwani fursat takil Ramadan amma sagigatu ka kaamyabu ga maha kam miwani mihem wegi Allah subhanahu wa taala algon men Ramadan mas fardu kurbi ayatuge fahubaga wahi kurabba fanis miwak kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun tiba min Allah taqwa irumattaki ei hagigatuga hituge amalege wa ehne me se hituge amalum mudi mihage huriha kame badalu kolla mihage basmagu badalu kolla mihage emmiha gunawantakun enage kura kantatta enage hituga hasade veri kamen ojje kam gawana me kam badalu kolla enage dulu miheka adimala nuba ecche guna kam gawana me ekam badalu kolla enaga atum fa miheka gelme de kam gawana me ekam badalu kolla ehma mihage muli usul badalu kolla Ramadan ma ehmima emihum mi bunani kaamiyab hasil koran beena wajji kam gawana ma fatiha badalu tedu wash adi teduwe emme furtama mi fatihuge Ramadan ma hogade bi gotta fahare galgon men tere miheka amale nukure vidane ehnem mes aamu duwastakuga hama mi usul mi hama ragol usule kura algon men deen galgon men mikam miwani angawafa ghairu muslimun kurikam gavina mes algon men ekam go faida ho rejji kam gawana mu'min kure vidane kant emihum mi bunani furtama gadi iru tim baya bahalash fatihu teduwe kala algon men deen go mi angawani algon men fatiha hela hedunu koluga kura kandattawga barakai labwa fave algon men amille hisas korben
ෆතිහු හේලාගෙන් එදුවෙග්ග ෆතිහා හේලාගෙන් දෙංගොස් ඔෆියා ගොස් මසකේ කුරාන් නුවත මිහ කුරා මසකත කුරුමුගා ඔලෙෆිකම් ගවාන මේ එදු හිමියන් හීවානේ අරන් වර එනාජි ලිවිෆාවා දුවෙක වර ප්‍රොඩක්ටිව් වර හීවාගේ කමයි කික මසකේ කරවේ නතිජා නෙරවේ දුවෙක මියදකි එමිහුම් මිබුණනි ෆතිහුගේ ඒ ගඩි එක් ගඩි ඉරු තිම්බය බහලාශ ඒ 20 මිනිට් මේ තිම්බය බහලාශ ෆුර්තම 20 මිනිට් කි එමිහුම් මාන කුරාගෙ මි අල්ගොන් මෙන්න මාන කරවේනේ අල්ගොන් මෙන් දින කොසුරයක් ගොත එමිහුම් මාන කරේ ලුයි කසට කුරා ෆුර්තම 20 මිනිට් හේද කුරාශ අල්ගොන් මෙන් ෆතිහු තෙදවේ අල්ගොන් ගෙතර හැම බයංගම උමර දුවසි බේෆුන් අද ජුවාන් බේෆුන් මේ සොලවානේ හැම ෆතිහුගේ කුරින් හේලා බේෆුන් තමුනමාදුගේ කොම්මස් මිවරක් කරව ඒ ලුයි කසට නෝට ඒගේ ඉතර ෆත්ස් නමාදුගේ ඉහුසුන්නතා ෆත්ස් නමාදුගේ මේ ෆරුදු දෙරකොත අවුමින කොල විජ්ජකම ගවනම හගීගතුගේ එබුනා මාන ඒති එක්ක ගෙරේෆා මීහායෙන් හැම ෆුර්තම ෆෂාගෙන් කුණ කස්රතේ ඒකම කස්රතේ ගමානය ගෙනු අලුම කුරම් වාලි අල්ලාහන් අලුවෙතු මට්ටක ඒලා උස්මාන වතාලා ගදරත රුස්සවා ෆුස්සම් හොද මට්ටක අලුකම කොතකොලම කුරාකම එහෙන්න මෙස් ඒගෙන් ඒව ලිපේ එමිහුන් ඒ කාමියාබ හොදන් එමිහු කුරා මසක්කතුගේ තෙරගේ එමිහුන්ගේ බුනා ඒ වාහක එලිබේ ෆයිදා අලුම නැස්බලිබේ එෆක දෙවන 20 මිනිට් එමිහුන් මිබුණනි හේද කොල්ලාෂේ ෆයිදා හොරි ෆතක් කියව ෆයිදා හොරි ෆතකුන් කොම්මස් මිවර කියව අලුම මෙන් දීන අලුම මෙන් නමියති එම්මෙ ෆයිදා හොරි ෆ दुनिया आखिर कामयाब अळगुण में होद मट्ट काळुण में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावले वफफ कीत गुरुवान अळुण में तेरे हम वरगिने बेफुन पछमाद फो कीत गुरुवान में वरक केवा विदाडुवा अनेक रमदान मो काळुण में मी तेरे हम मालेगे मिस्कित तक बलालिकम गवीने में सम हुकुर दुहग ए इवे आडु मिफद दुहग हुकुर नमाद मी हुन तिबे इदुग गुरुवान केवा यरुगा हम कितमे मडुम मी केवी कम गवीने में सम हुरिहा में केवी में इवे आडु ෆත්ස් නමාදු කොහොම වෙසම මීහකු ඉරුවන් දෙන් ඉරජ්ජ කම ගවාන මම ගින ඉරුවන් දෙන් ගාගඩ කබි ෆනර විහවර කම ඉරුවන් දෙන් එබ ඉවේ එහෙම මේ ඒක මානේ කි හකීගතු ගා රමදාන් මොහ අලුන් මෙන්න මේ ඇටිටියුඩ් බදල කොල්ලන් අලුන් මෙන් සුලූක බදල කොල්ල මිරි බෙනි වගුත් ෆායදා හුරි ෆතක් කියව ඒ ෆතක් එම්ම ෆායදා හුරි ෆතක් එව් ශක්කෙන්න අලුන් මෙන්ගේ ඉලාහි ගානූන් අලුන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවලි ඉලාහි ගානූන් කීර්තු කුර්ආන් ඒ කීර්තු කුර්ආනුන් කොම්ම වෙස් මිවරේ komme do ahpes den barabar 20 minute muvi kamuga avina mes hama kom 10 minute kamuga avina mes 15 minute kamuga avina mes ramadan moge wah kenu algon medakkal ramadan mo algon menna mi genestim filawal to mati algon men usula suluku badal ko algon men attitude badal ko kamyabu gahulu veri komatta kore vidane kaltatta ghairu muslimun edakka wahataka macca binako algon menge diinuga kadalifawa usul taka miganga fetekan algon bayan mikoddeni lobetiyahu ehemwema e gotun e 20 minute algon men nan heda kore vidale kam dewanak timwanak 20 minute ga emihum mibunani heda kollashe e duwahuge plan ekulawalu e duwahu timanna qurani konkametto kurinduhu kuran gastu ko fori kantatta ko tere nokurewuni konkon kantatta ketto miyadu emme agent ko kuran jeni konkon kantatta ketto මිකංකම ආදේතේ විස්නා ෆිකුර් කොල්ල මී හගීගත ලොබ්විතේ khmalgun men nolibe bagute algun men miwagut hoda kamu gawanama mii algun men hagigatu ga baajje veri wuma wara bodu magfahi wume waneka algun men aslu hagigatu ga visna lavi kamu gawanama algun men duwale gemaccha kiha wagutakto algun men amila nafsa ekiga heda korave amila nafs ekani heda korave abadwes rahmat tereka ekig abadwes kommes e me kolgol men carry ga hunnana ge ehnuniya gege ehnuniya rahmat tereka ekig ekani ma ekani algon men inumu gwane ki phone wes dur kolla phone mi adumi algon men ge emme ga rahmat teriya phone ki ei lobet ahun ei hama insana ka borwes ma ga rahmat teriya ehnun to wani phone ga hama faharako mi facebook status se balamu YouTube video balamu gos meha degadiru tingadiru hatargadiru ayirus negen ena regadu hatardum hela hore vidane phone ehme phone visturu ko baawage fotaka galema ka hifage nota ganda ka galema ka hifage ide emme muhim ko deen enage deen nota iman kan hardana kurumattaka ene kuranjin ko gandatta ketto dini gotum kongo gandatta ketto ene kuranji hen enage amidaringe halu ragalu kurumattaka amidarina onno gulun ragalu kurumattaka kongo gandatta ketto kuranji hen mika ankama adetere visna fikuru kollan 20 minute heda kollash
konko gantattege to amila nafsu islahu kolluma kuram wi ekantattaka bihe adi khas ko mihega wazifaga mas'uliyatu ge terenge mihe kuranje kantatta nukuru huri kantattaka mifada kantattaka bihe to bisnala 20 minute hedu kollas hedu kolluma fo dengi miha kodoko misalaka nidafa o fi hadima demeduga nidafa di ekam gawina sadi nuniya nunida emiha eduwa gossa ekankama ekiga masekke fasha kifkam gawanama adi mi komme duwahegge enege schedule ge ena himana mitin kan ena himana kam gawanama lobeti yahu hama yaginum wes enege usul tak enege suluka badalwanna ramadan mas migennani mifada kantatta kalgon menna ramadan mas mihiba kalgon menna migennani lobeti yahu ehma mi ramadan mo kalgon menna mi libonu filawal to been kalgon men hegotu ga hifan jehen hifage midenne wonu gotan emme kuda mino mikan kalgon menna midenne wonu tin kan kalgon menna koravijji kam gawanama wes kalgon menna badalu takifenna لبيت يا أخو الله سبحانه وتعالى وهي كربني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من قوم جواه كأنه نبود قوم جواه كأن ينون لبيت يا أخو كم فرد جبليس ميه كبيرو بني هنا وما كم دوها كم ده رمضان ما فهو بس كم دوها كويس ما فاس نما ذكورا بينو بني هتنغراني أمي ذكوراني أمي ذكور نوانك لبيت يا أخو ena hamekani beenuwa beenuma kunwan ena jeni badalu kuran ena jeni ekan kuran fa is kuran fa nagan jeheni mi elam kogge nuhele vijje kam gawana ma fatis namade enungota kumwes hele to balanje fatis namada nuhele wen e medweriwa kantatta hama visna fikur kon ekantatta durkur misalaka farage vedane raygad lahun nidati kam ehm vejje ekam wes hama du kolla amile nafsu badalu kollanje إن الله لا يغير ما بقوم إهما إيه بدل كوجن نوني حقيقة تقع بدل كهمة كنودان إما هيو إيه بدل جنويني ميها بدل كرم مسك كوجن الله يكرمني إبس قوم جهالة الله بدل نكرم فهمي عمل لي بدل كوري منوني إيه أول من بينهم بني بينهم ببي عمدارينا أن نقولون ركالو كوران أول من بينهم بي أول من مثالك إيمان تركم فارغو دكوران مسك كوران awul menge beenum wes woruge hasil kuran ehenna wes hamekani e beenum wa beenum makunne ekame nuwane ekama masakke kurima hagigi masakke kuran je gotan masakke kurima e badalu kurima miha usul suluk badalu kurima kam badal wegen annan nema do bet yakhun algun amile nafsasha tiemme befulunna algun ramadan mohge baaki me dosta goes awun me midenne wulu badal algun men hayata ginawma masakke kuruma awun hama wasiye kuran komme mihe kiwes unikan hunnane mihe komme mihe kiwes hama kuffaaf kurawene mihe ekanta tabadalu kuran ena masake kogin e badalu kolle vijje kam gawanama allah subhanahu wa taala me ginum besena en kamuge tawfiq devwane hegotuga dirul muge tawfiq devwane dawum me beenum ba kamyab akhiratu kamyab swarge hasil kurawun الله سبحانه وتعالى عنا من قربانه هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.